Hurmatlı жетекçiler, adamdın üyün buzardın aldığında sözsüz al adam bilen süйлöşküler. Alдағы адам қайсы бір еңбек менен, қайсы бір өзінің күчү менен, ойы менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле унчукпай барып туруп сүрүп таштабастан ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендигин түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылгыла. Анан кийин кече бир-эки жерде барып айтпай дебей туруп эле үйлөрүн бузуп киришкен. Ал туура эмес. Президентimiz de şunu ayıp oda. Al tuğru emez. Al bilbey salıp aldı bu al жерге. Mıyzamdı buzuk salıp aldı bu. Var al adam yaşavat attı ayım al. Yaşavat attı adam var öyle anın yaşagan üyünlerle kuğupçu böyle üyündü buzu böyle bartalağa vardı kuğu birisi. Anday bol boş gerek. O şunu harbi jetekçiler esirge tutup algalar. Anan oşkun Oşkun meri buzu atıptır da öyle anan bardına buzu örmeyle. Oşkun meri buna hazır ben surasam bu kişi ayıp oda. Men barıp süйлөшүп атам дейт, үй берип атам, участок берип атам, анча-мынча макул болбогондор да бар, алар менен дагы да süйлөшүп атам деп ушинтип айтып атат. Ушинтип гана элдин көңүлүн алып туруп гана иштеш керек.